Hola, hola, hola. Hola. Pois nada, comeza o partido da fase de permanencia en primeira Liga Galega. Hoxe as nosas xogadoras enfrentense contra o Maniotas de Cangas do Morrazo. E nada, comeza o saque a nosa colocadora Alba. Contra a Remo. Turno ao saque para o xogador 72, o de Carlos Abaixo. E falla o saque. Agora o turno ao saque para Rizos. Saca Rizos. Saque directo. De novo turno para o saque para Rizos. Hoxe as nosas xogarán este único partido, xogarán a volta en Cangas para a vindeira semana. Pasan a Free, van a poñer en xogo por dous, con a Maia, remata, defenden como poden, pasan a Free de novo. Coloca por 4, con Carmen, non defenden. De novo turno para Rizos, ao saque. Fallan a recepción. Flota de novo o saque de Paula. Non son quenes de recibir, piden a técnica do Maniotas pide o tempo morto. Despois deste partido xogarán os chicos a súa respectiva partido. Saca de Rizos. Colocan por 4. Defenden sin complicacións. Pasa a cinta Carmen, non defenden. Hoxe temos novidades nas bandas. Temos a Maia como posta e a Carmen por 4. A Maia sole
de xogar por 3. Carmen a temporada pasada xogaba por 3, pero este ano está, a semana pasada estaba facendo de posta. Saca de novo Maniotas, tiene doble positiva, sale por 3 con Alicia, punto, moi bo remate, perfecta ejecución tanto na recepción, na colocación e no ataque. Saca Alicia, reciben, intenta salir por 3, pasan a pelota, coloca Lana por 4, pasan a free. Volve a conseguir punto de finta outra vez, está optando por non atacar. Saca de novo Alicia, reciben, vai por 4. El Maya na rede fai o punto. Saca de novo Alicia, reciben, quedase no seu campo, punto de novo para as nosas. Non vexo o resultado hoxe desde aquí, non vexo o marcador, entón non podo comentar as diferencias nos puntos. Defende moi ben Alicia, construen por 6 cunha pipe de Rizos, remata penalti, e son que pasadas a outro 14-2, me comunican por aquí que é o resultado. Saca Alicia, a esquina de 5, saque directo. Estamos vendo ainda como se incorpora xente para ver o partido. Saca Alicia de novo, un pouco máis corto o saque. Pasan a pelota, pero está por fora de varillas, entón un punto para as nosas de novo. Creo que 16-2. O resultado, piden o segundo tempo morto, Maniotas. Colexiada pita a reanudación deste primeiro set. Non tocalle o turno ao saque a Alicia. Saca largo, como anteriormente, salen por 4, remata, defenden por 6, remata Carmen, defenden perfecto por 6, as chicas de Maniotas, rematan de novo. Pega a línea a Maya, fai o punto. Bo ataque. Saca de novo Alicia. Recibe, chica por 6, sale por 4. Remata, defende, sin dificultades por 6, sale con gana. Remata fora. Turno de saque para a jugadora número 14. Escritora, si mal non me equivoco.
Doble positiva, recepción, sale con lana. Los saques, digo, los saques, los remates ahora. Recibe. Pasan las frías nosas. Coloca la posta, remata. Sale con lana. Agora sí. A terceira vai a vencida. Punto para as nosas. Dezoito 4, turno ao saque para a Maya. Saca desde abaixo, un saque potente. Dalle no peito e volve de volta. Construye por 4, maniotas. Outra vez Carmen, por 4. Línea agora. Agora un pouco erráticas as nosas xogadoras. Sacan un 79. Remata lana. Penso que tocou a rede, mas non o ve así a colexada. Cambio. Sale a xogadora número 72, entra a 16. Sale pegado con rizos, trepadora, punto. Saca Carmen largo. Fallan a recepción. Penso que estas chicas de praia que están recibiendo toques normales, están contactando con un golpeo, primeiro toque, sin de brazos. A xogadora número 19 remata, defenden perfectamente, sacan rizos, cada no bloqueo, pasa finta. Coloca Alba, remata. Remata Lana. Borbó. Empata a pelota na liña. Bueno, no, foi fora. Sale por atrás con Lana. No defenden. (22-6). En 3 puntos para levarse este primeiro set sin maior dificultade. Saca Lana. A colexada pide espacio para que non se poda sacar. Salen con posta. Defende a Maya. Reconstruyen por 4. Defenden. Outra vez. Posta. Defende a Maya. Pasa de brazos. O zaguero. Salen por 4. Pinta. Juan o punto. As xogadoras do Maniatas non teñen un ataque moi potente, pero as nos situadas no sitio correcto para poder facer un primeiro contacto ca pelota e lles poida proporcionar un bo segundo toque a colocadora. Saca de novo. Reciben, sale por 4. Pinta de Valencia. Corta. En diagonal.
un pouco no último momento. Levamos este primeiro set. Reciben. Salen por 3 e van a pinta. Número 19, potente, pero vai fora. Primeiro set para as nosas. E nada, ese co cambio de campo. Está na mesma posición que antes, eu non entiendo nada, sempre de maneira pitar a rotación, a veces a razón, outras veces non. Pasan a quinta
larga. Un poco de Piñela ben en xogo. Un saque para a central número 16. Pasan frías nosas. Non se pasa. Punto. Vemos como comentan no anterior punto as xogadoras. É o saque Carmen. Defende unha man, Carmen. Sale por 4 con Alba. Finta. No. Chócanse para o remate. Ainda se fai punto. Pita de novo, falta de rotación. Recibe Carmen. Pasan a Free. Remate. Cinco, 4, por el momento la segunda está siendo más apretado. Saca Alicia. Cinco iguales. Recibe Natalia, Ana, un poco de aquella manera, ponemos dos dobles, defende, remate diagonal, punto. Turno un saque para Lana. Saque directo. Saca de nuevo Lana. Otro saque directo. Sigue o saque.
Ana de novo. Saca Rizos. Toca pasar a Free. Construe maniotas. Salen por 4. Saca Lana. Construye finca. Un libro. Sale receptora de maniotas. Turno de salto para la central. Son maniotas. Saca de abaixo. Aperta. E nada. Turno de salto para Alba. Coloca Maya, pica de dobles, Borja. Nada. Saca a xogadora número 7 de maniotas. Pasa directamente a Natalia. Aquí. Saca Maya, entra Alicia ahora. Toca ya Maya defender por 5. Fine así. Remata Carmen. Rematan por 6. Pica de dobles. De nuevo entra a nosa líbero. Fai dobles. Ahora xa non hai tantas risas hermosas. Todos que estamos un pouco ralentidos, deixándonos levar por un ritmo de partido, unha intensidade que non nos convén. Saca de novo, toca na rede, o saque, punto para as nosas. Agora saca Rizos. Sí. Indícalle Andrés, o técnico, que cambia de posición do saque. Toca. Mala recepción, punto. 13-9, 4 de ventaxa para as nosas. 12 puntos para poder levarse este segundo set. Complícase a recepción das xogadoras de maniotas. Piden o tempo morto a capitana do equipo. Saca de novo Paula Rizos para la reanudación de este segundo set. Saque directo, mala recepción de maniotas. Sigue siendo un partido un pouco horrible aquí. Saca en flote, floating. Remata penalti, Alicia. Rizos otra vez.
Remata por 4, toca varilla. Remata unha dominada sin levar a cabo a batida. Sale Paula. Por 6 e a rede. Dezoito 9 e 7 dos 25 puntos para levarse este segundo set. Por 4, pasan a cinta. Toca de dedos, coloca un pouco de dedos, dobles que fai. Remata penalti. 19-10. Turno de Carmen. Va a empezar a free. Fallana. Estaba moi no fondo da pista. Ainda así opta por dominar a pelota, que se vai fora. Carmen, un saque potente. Rematan por 3 e a rede. Piden o tempo morto. Después de tanto, sale Carmen. Saca de novo Carmen. Salen por 6. Coloca a Paula como pode. Remata a liña. Creo que el punto de este segundo set. Saca de novo Carmen. Reciben. Salen por 4. Lana. Que es na quinta pelota na liña. Segundo set para as nosas, 2-0. Esperemos que solventen este partido sin mayor dificultades.
Pois nada, retoma o partido. E turno agora para Alba Otero. Ao saque para o comezo deste terceiro set, que esperamos que sexa o derradeiro. E nada, temos como novidades nas nosas cambios na alineación de novo. Penso que agora Alba Otero colocadora, fa un cambio. Temos Alba Torrón como reflectora, que adoita xogar por 3. Hoxe estamos vendo como Andrés explora alternativas as nosas xogadoras. Pegando a calo, pasan a pelota, remata o segundo toque Alicia, pasan a Free, reconstrúen, sale por 2 con Lana, manotazo, en diagonal, punto. 1-0, saca de novo. Ahora número 1 a nosa colocadora. Como receptoras temos a Carmen e Alba Torrón, repetimos. Remata a penalti Alicia, que leva 2 fines de semana intratable. Esta xogadora, gran actuación no ataque, facendo unha gran aportación, apenas falando no saque, proporcionando boas defensas tamén. O seu turno de defensa 5, vaise fora esta pelota, saca de novo o noso equipo. Dá a orden colexiada para o saque, hai palmas na grada, non pasea ni nada. Neste fin de semana que tamén se está celebrando San Froilán, unha das festas máis importantes aquí no Concello de Lugo. Que comenta o día 4, acaba o día 12. Nada, saque de novo, mala recepción, un punto para as nosas. 5-0. Sigue o saque Alba. Pasa no primeiro toque, Lana remata unha penalti que non ven ao caso e falla. Turno ao saque para Maniotas, número 72, saca de man baixa, remata Alba Torrón, esta vez por 2, trepadora, defenden ya, pasa Free de novo, Maniotas, pon a Carmen en xogo para a nosa armadora, remata forte, Lana, defenden, pasa o primeiro toque, Alba Torrón de novo, defensa, falla o remate a xogadora número 72. E nada, reanuda o partido con Alba Torrón ao saque, xogadora número 10, saca na esquina, saca en línea, punto. O primeiro set que toca xogar a xogador número 10, sigue dando palmas, saca a mesma zona, mal contacto na recepción, punto. Saca de novo xogadora número 10 do Xabarís, esta vez cambia a posición do saque a por 6, defende as nosas, turno de Lana ao ataque, reconstrúe notas, pasa a pinta, remata Carmen, esta vez sí que hai contacto casual, punto. Saca Alba, e a seguir saque que nin toca a rede,
Vaya por Dios. Cambio de novo. Saque no entrenamiento serían 50. Polo menos, e 20 burpees. Recibe Natalia, salen por 3 con Alicia de novo. Remate en diagonal cara 1, na liña punto. Está habendo un gran nexo de conexión entre Alicia, a nosa colocadora, que nos está dando moitos puntos. Saca Alicia, saque largo, non poden colocar, punto para as nosas. 11-2, 9 de diferencia, 14 puntos de podernos levar este partido. Alicia de novo, saque dende abaixo, tamén mellorou moito o seu rendimento no saque. Maya toca a pelota e fai punto. Vai haber cambio nas nosas filas. Cambio de colocadora, entra Paula Rizos a colocar, sale Alba Otero. De novo os nosos ao saque. Pasa a finta, Géndena, está sendo un pouco caos este punto. Quedámonos na cadeira de rodas, punto para Maniotas. Turno saque para a xogadora número 14, receptora de Maniotas. Cadena abaixo, recibe as nosas. Remata Lana contra a rede, punto de novo para Maniotas. Penso que toca afinar un pouco a puntería. Estamos nunha racha un tanto errática. Punto directo, eis. As nosas quedanse mirando para a pelota, que pensando que iba fora, pero non. Contacta dentro da pista, punto de Maniotas, saca de novo, reciben, remata Carmen, liña. Bueno, dalle como tocada no bloqueo, punto para as nosas. Saca Lana. Non pode colocar Paula Rizos con calidade. Mal contacto da entrada para Xabarín, sacan de logo neste caso Lana. Saque directo. Cada vez acercámonos máis ao final de partido. 15-5, tempo morto. Vaise reanudar o partido despois do tempo morto. Sigue o saque Lana.
A la recepción. Saque directo. 9 puntos faltan para finalizar o partido. Vaise o saque largo, moi boa intención o saque, pero vaise fora. Turno o saque para a xogadora número 69 de Maniotas. Vaise, pois nada, vaise fora. Posible falta de rotación. Ana Gouza bota as mans á cabeza, xa non sabe onde meterse. Non me extraña, eu tampouco. Definitivamente. Saca Carmen a 8 puntos do final. Polo tanto 17 levan puntos. Pero deixa na rede. Saltou antes do campo, deixou o balón na rede. E agora o saque Carmen. 8-6, saca Carmen. Sale con Amaya por 3. Pasa o segundo toque do locadora de Maniotas. Vai a finta Alba, defenden as outras. De novo defenden a finta, pasa o segundo toque. Reconstrúen. Coloca a cara atrás, non se entenden. A mí non me fai moita gracia. Saca de novo Maniotas. Coloca por 4, finta. Estamos rematando sin intensidad. Lana na cadeira de rodas, quédase contemplando a pelota. Parece que non queren finalizar o partido. Pide perdón. Falta de rotación, non ves? Non sei que están facendo. Están nas berzas. Estánse perdendo a pouca intensidade que están levando a cabo. Risas, cachondeo. Coloca Amaya, Rizos. Chegan, pasan o free. Natalia que levanta o balón. Sale. Alba free. Poden ser rir agora, pero pasan a free. Nada. Tocan a pelota. Tocou Carmen, daño punto igual a Xabarins. Vaya por Dios. Bueno, que rectifica a colexada. Faera punto para Maniotas. Turno saque. 18-9. Perdón. 18-10. Vemos que hasta hai confusións entre a colexada e a súa mesa. Desta vez reciben. Contacta mal a pelota no ataque. Sigue punto en xogo. Remata desde abaixo a nosa xogadora número 10. Sigue a pelota en xogo. Invadiu Rizos ao colocar. Pita invasión. 18-11. Por favor, pónganse as pilas. Saque corto. Coloca cara atrás para 4. Invade outra vez. Pareceme moito invento. ...18-12... ...saca fora... ...corta
racha positiva para Maniotas e negativa para Nosa. Falta de actitude, de seriedade. Agora o saque a malla, bon saque. Remata dominada. Era unha pelota un pouco dubidosa, pero dá como fora a pelota colexiada. Turno para a receptora número 19 de Maniotas. 19-13, 6 arriba as Nosas, que parece que non queren acabar o partido. Pasan outra free, rinse, a mí non me fai cero gracia, me fai. Pois nada, pelota contra a rede no ataque de Maniotas, punto para as Nosas. 20-13. O saque Rizos. Bon saque de Rizos. Pelota atrás. Remata por 4. Vaise fora. 21-13. 8 arriba. Turno ao saque para a xogadora número 13. Floating. Vaise fora. Largo. Saca a central número 16 de Maniotas. Saca fuerte. Remata Lana. Defenden por 6 sin mayor dificultade. Rematan a Pipe. Defende Alicia de dedos. Sale con Lana. Defenden. Pasa o balón, penalti de Alicia. Pois nada, non o defenden. ...22-14... Pois nada... Espabila, que fas aí? Reconstrúe Maniotas, pasan a free como poden. Complicas un pouco. Salen con Carmen. Free de novo. Ponen xogo Natalia, salen por 3 con Alicia. Punto. 23. Faltan 2 puntos para o final deste partido. Turno ao saque para Alba Torrón, que esperemos que desta vez poña o saque en xogo, xa que antes non tocou nin a rede. Bo saque. Pasan a free. Que se complica. Toca pasar outra free. Mata 14, fora. Vaise fora. Pois non, era o final do partido xa. Perdón. 3-0 para as Nosas. Será o turno a continuación do equipo masculino de Xabaríns, que se enfrenta contra o Club Vigo Voleibol. Despedímonos. Hasta logo.